Imyaka ibinjana irashize, Nyagasani uhoraho Imana y'Abisirayeli aremye ikiremwa bivugwa ko cyari kirengeye ubushobozi n'ubuhangange n'ubutoni ku Mana gusumba ibindi biremwa byose yari yararemye nk'abakerubi, abaserafi, abamarayika nka Mikayeli uwo yarazwi nk'umumarayika ugwanisha inkota. Lucifer bisobanura ngo uwifise mu rumuri ari we yaje guhinduka sekibi, umwami uganje ikirere cy'umwiza. Mu itanguriro Imana ubwayo ivuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Ntukangwe n'iryo jambo rivuga ngo reka tureme abakurikirana ibyerekeranye n'ukwemera cyangwa se imyizerere bavuga ko Imana iri mu butatu bweranda. Father ariwe Mana Data, Son Imana Mwana, Holy Spirit ariwe Roho Mutagatifu cyangwa se mutima mweranda. Ese uwo muntu koko yaremwe nk'Imana yuzuye? Byaje kugenda gute ngo ibyo yari yararemewe kuganza ashiduka ari byo biri kumuganza cyangwa se yisanga ari byo biri kumuganza? Ikirangirire mu by'imyemerere y'iyobokamana, Chris Oyakhilome, umunya-Nigeria, ubu azwi nk'umwigisha w'umuhanga mu byo kwigisha ijambo ry'Imana, akaba n'umwanditsi w'ibitabo nka Rhapsody of Realities n'ibindi. Uyu yemeza ko umuntu ari uw'agaciro ku Mana cyane ko yaguzwe amaraso y'igiciro, ariyo maraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Your very true God is revealed in the price he paid for your salvation, which is the precious blood of Jesus Christ. It shows how priceless you really are to God. Bisobanuye ngo agaciro kawe ku Mana kahishuwe mu kiguzi cy'agakiza yakwishuriye, ariyo maraso ya Yesu Kristo y'agaciro. Ibi bigaragaza ko uw'agaciro ku Mana. Byaje kugenda gute ngo umuntu akora amasaha 28 ataruhutse? Byaje kugenda gute kugira ngo igice cy'ubuzima bw'umuntu abumare atyanezererewe ubuzima bayeho? Byaje kugenda gute kugira ngo umwana w'imyaka 10 avuke yiga kugira ngo azobeshweho n'ibyo ariko ariga? Byaje kugenda gute kugira ngo bavuge ngo udakoze ntakarye? Iyi ni Gisha TV, ndi gushaka ubuzima. Nubaza umwana muto ari ku ishuri, iryo jambo ntiryazagusubiza, azokubwira ko ari gushaka ubuzima. Nubaza mukuru nawe azokubwira ngo ndi gushakira ubuzima umugore n'abana banje, umuryango wanje muri rusange ndi kubushakira ubuzima. Byaje kugenda gute kugira ngo umuntu ibyo akora abifatikanye n'ubuzima, kandi twumvise ko umuntu yahawe ubuzima n'Imana akiremwa? Nk'uko handitse ngo uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Itanguriro igice cya 2 ku murongo wa 7. Bivuze ngo umuntu yaronse ubugingo kuva igihe Imana imuremye, yamuhumekeyemo impwemu y'ubugingo. Ariko ukumva ngo ndi gushaka ubugingo aribwo buzima, ngo ndi gushaka ubuzima. Byaje kugenda gute kugira ngo umuntu yongere ashake ikintu yari yarahawe? Yoba ariyo mpamvu umuntu atigera nezerererwa ubwo bugingo yahawe? People change, things go wrong, just remember life goes on. Bisobanura ngo abantu barahinduka, ibintu bikaba bibi, ariko wame wibuka ko ubuzima bwo bukomeza. Chris Brown, umunyamerika amenyerewe nk'umuhanzi akora injyana ya R&B, akaba ari umudanser, umuacteur muri filme, akaba anakina basketball. We yemeza ko ubuzima ataho buhuriye n'imibereho ya buri muntu,
kuko abantu barahinduka n'ibintu bikaba bibi ariko ubuzima bwo bugakomeza bukabaho. Nk'umuntu afise byinshi mu byo rubanda birirwa barondera, we yemeza ko ivyo bintu ntaho bihuriye n'ubuzima. Mbega ubuzima ni iki? Uno munsi uhuye n'umumotari ukamubaza ibyo arimo akubwira ngo ari gushaka ubuzima, kandi ibyo aza gutahana n'amafaranga. Uhuye n'umukozi wa leta ukamubaza ati uno munsi ko wazindutse wazindukiye gukora iki? Akubwira ngo nazindutse gushaka ubuzima, kandi mu by'ukuri ukwezi iyo kurangiye icyo bamuhemba n'amafaranga. Ubuzima, ese amafaranga yoba ari ubuzima nk'uko benshi muri mwe muvuga? Cristiano Ronaldo, umunyaportugal azwi nk'umukinnyi wa football, we yemeza ko amafaranga ari amafaranga, ibisigaye ibyo umuntu akora akaba ari umuhamagaro. If you speak about the money, I will go to Qatar, maybe have more money there, but it's not about the money always, it's about the passion. Ngo nuvuga amafaranga nzoja muri Qatar kuko ho wenda bafise menshi, ariko buri gihe ntibifatanye n'amafaranga, ahubwo bifatanye n'umuhamagaro. Bivuze ngo we yemeza ko amafaranga afise agaciro nk'amafaranga, ariko ibyo dukora buri gihe ntibiba bikorwa kubera amafaranga, hari ibikorwa kubw'umuhamagaro. Bivuze ngo amafaranga ari ukwayo, ubuzima nabwo bukaba ukwabwo, n'ibyo dukora bikaba ukwabyo. Bob Marley, umunyajamaika azwi nk'umwami w'injyana ya reggae music, we yemeza ko amafaranga adashobora kugura ubuzima. Ivyo mwe mufata nk'ubuzima we abyita ko ari imibare. Money is just number and numbers never end. If it takes money to be happy, your search of happiness will never end. Bisobanuye ngo amafaranga ni just imibare, kandi imibare ntiyigera irangira. Nyamba bisaba amafaranga kugira ngo unezerwe, kurondera umunezero kwawe ntibizigera birangira. Ubu ni Bob Marley. Benshi muri mwe ndazi hari umubare w'amafaranga muvuga ko mubonye ryoba ari ryoherezo ryo gushakisha umunezero, ariko we avuga ko abantu nkamwe mutazigera murekera gushakisha uwo munezero kugera ku mpera y'ibihe. Charles R. Swindoll, we yemeza ko ubuzima ari 10% by'ibitubako, 90% bisigaye akaba ari uburyo tugaragara nyuma y'ibyo byatubayeho. Bisobanura ngo ubuzima ni uburyo usigara umeze nyuma yo kubona imibereho, nyuma yo kubona ayo mafaranga, yewe nyuma yo kubura cyangwa guhomba ibyo wafata nk'ibikomeye ku buzima bwawe. Ubuzima ni uko kuntu usigara umeze nyuma y'imibereho. Nkunda ko mukurikirana Gisha TV, nubwo benshi muri mwe mwibagira gukanda kwako kantu kameze nk'inzogera kari hejuru, ako bita mu kinyamazuru ngo sabone cyangwa subscribe. Ako kagufasha guhora ubona amavideo nk'aya meza, mbese ukajya ubona ibiganiro byose bica kuri Gisha TV. Je yari Tony mu impundu, amahoro y'Imana abe muri mwebwe.